kani kamat kejura kani ke isu kalong kaba don kam ini pemikiran kamsulan kenang ba ngingen ya snyotu namar ki babon ki pat kabri hunyo trap kim pat snyotu yo purusam wat kino yalam jungiru kim pat snyotu yo purusam balai ngombuka haka NI News kaba la pelak pai ba haka khatsau tere ku brai Oktober NI News kaba pelak haka khatsau tere ku brai Oktober ke heading kaba on Dakolas Chief Minister haba kato kanam kali yo Chief Minister badon purom jugi ka kali hato kisram mukro ka haba po mekalian yasam u Chief Minister jungi ai chibun ba kidau ban kren ya kata ke jingli ke don kam ban kren na ke basai ba ka snong mukro ka don hapo jung bitala megalaya haka way na program jo ke Chief Minister connect kabalong chete pori boy district u Chief Minister yo bitala megalaya jungi ula kren sai block 1 and block 2 has been given to Karbi Anglong Assam ngai de bun pre jungi yos nyau ye kene tinga kren na ke basai Bondon manoru ba ayah ke block 2 sipo Karbi Anglong Assam. No one is given block 1 and block 2 to Karbi Anglong Assam. The Dense Assam government forcefully taken and demarcated our plot of land without any knowledge and concerns of our Khasi Plar peoples, residents of block 1 and block 2. This is my clear point and my clear answer. Pada persenam baro, kalau syak pasal pengurusan dua kata-kata. Ban pek ban snap ban mani ki chinge jong pro persnam jungi ki basong bisa segi srong kaput ni basong sepedeng ni im sahu ni im bahai ni im sokim sai hinrai pro persnam jungi pot ki badon segi khan border kalong sisya ka pi samsot haus memar raja sipeu samun ki mesin bo corner kiledu no ai ki jingim se tej polang pi hak arbuar tarik jong bulan November ajar februar samun ki mesin bo corner kiledu ai haka srong mukro nakadaw ko jing bomdon purusam bot gedang don si bonba kijing jia ki bas si ki bang nimla ban nyau ban tangan ni ye kijing jia ki ba jia ye poro persnam jungi ki badon na srong kaput om tang ki srong kaput kham tam e ki srong Khasi Plar jungi ki badon shate si ki jakak belkam jubor nak Assam ladangi kren ya ka kaput kadai be ngan keren tang benta jong ka West Jantia lari keren ki sro kaput kandai be tang nang te na pomo geram ter khanduli lumla khiat lapangap mukro saba on point stage po siar muluber ku ta ter redang don bun ba ke baro persnam jugi ku mat ki chinge ki baro stage po block 1 but block 2 ka bangi ti pai ba baro te ka benta ka ba ngingi dei ban yale ngingi dei ban keren kalau ma om tang ban penbeyo purusam hindrai ban ditransfer ban penpaino ya kijaka ki putai ki jongi ki bang yingi dei ban yo kumba julong dadu hendai hentai kulong kuma te kum ki pardo persnam ngire ban yen tuli ban yinderu ban sim bakane kadai ka waina ki mat ki jura ki badon kame ha kari bar kajai bedreu jongi habangi pinjaka puta haswaba yingin tengin snai gi jiteng sna jumi lada ki ying sem lane lada ki nogi do jiteng sna nikong yingin purusam nin apply swai gran holding certificate ban nin bu chua yaki mauput di babiang hadin lentangin sechnai gi nogi do jiteng sna jumi te hakane gurukom kejela jungiru haba nyingi yele ban rai kata ka roi kapar haba yele ban rai kata ka jongsuk jongsai haba kejela ke jumi ni dei swabal petikna yo purusam kalong sisyak ke baskyosi namar ba kumagi jutip ngan kren tang sepang ki bertajung dari Jantia menta ladang ipe kakum ki bor ke merim pre independence hima Jantia kalong ko we lagi hima ke berim tambat ke bah hetam hagine ki bertajung gerlum Jantia khima Jantia ka dei ka wei ka berimtam ladangam bakla wat hak kon niam jug Hindu ka Mahabharata ru ka kerteng Jantia ka pau hang to la thoba utau khunsim
Arjun ulai kiu ki beta jong rilum jetia banwat yo khunsi yo kula jong wabra ke khunsim dari ngi pek pat kat kum ke jing ka por ba thoi ka ni ka pot mahabharata la thoi ka nadu kata ka third century kamun nadu kata ka third century ru ki ma jetia ka don hendai ngangap kuat ban grand slam kuma ong sherman ka por kam cha ngan kren murmut tangi ki mat ka ban ni rot ka ban skel thu hendai kum nang idu noi ka ni ka ka puta tang hadin khat lai benai bakari tisin char jongkar India kalau wan hakabor haka arpeu diu tore kubna jenori khat kendai spasan peu won ka sorkar asam hapok ka jing dalam jo Bisnuram Medhi haka takapor kala chnaya kata ka boundary commission berhapok jong kata ka boundary commission na ka bantaban thau ya kita ke district council hak ya ki jangan riu-riu ki don pok jelasam lengba jong kane ka boundary commission lakhlat jumor lakhria jumor yagi benta jong ka blowon blok tu napo jong ka jowai service retribution ka badai bandon hapo jong ka united khasi janji hills hak kata ka por haba la thau ya ki district council lapan hak jumor no ini sepok united ke charmi hills kumba nga ong mene klaim ke jintip klaim ke jiskau thu jong ki bapli ki pai nok song song jongi keberan hak to kopor yang ane ka kam lale tak na lorme klaim kata ke jing lek sorbe kata ke jing lek pek daga batikna alada ha kalian di jaka puta lada ha kalian ki nok song song lele la kalian kita ke jing tho jing tar kane ke sorkar asam kelele ada ke bor kata ke por penban ke long ke sing ba don na preng gidong yalam jungi ki ba ong ba la dem ai asam ong don ba ai manoru ong don ba ai ka kini hide ke bor hak kata ke por om dei bangi ke no i kilong suwa man suwa be yumi hak kata ke por mano balong tau pa jo ke seksinul barang itip mano thawe ke seksinul barang itip ibiku dei unong yalam ubare ga jai ben reu jongi ubat hawe kata seksinul kupang iti baro bare ba joy referent JJM ni Kolsroy penban haba ma uila thau ya kan ke sectional na ka ta ban ya dai ki riu lum jungi penban ki jaka puta jungi le sak ni sipo asam umne banong ai ula sak sempat hau deng sempat lejong hakata ka por ni tipa iba joy ide weni minister jong ga jala asam umne banong ai namar balai ba lada om ye kane la bandu no kata ka sukin minister hakata ka por na kan mau kumno ki dong lam jungi duk ipor ndai thai kel thok peleng yangi kipai kisi benar ke basyong besa hagi jaka kapur na kan mau haka arteri kubnai Desember hajar lai i doktor ni lepang jem minister jong jelam khali haka kapur ilai hiar hajrong sa sniang hasakui kumnoi kular yangi i omba lek pai no ji chinong ki thau jong phi on penbai no kloi tabala yo purusa Buat pelek pai nang ne nak ada kerja kasar puji ke jompi ngin IAP live new pan hendriu berni ukau man lai wei nong sok chulong bat chitin ni umpriang nak hendriu berni bau chim ni sarkular tang riu cengru ngin yo nak live new ukau bau chim ni sarkular tang lai teli kita ki pan ru ngin yo nak chitin kita umpriang bau kular tang si jau ru ngin yo ngin pai jale ki jong chulong anda boy chale ki jong chulong ki kai khlau karbi ki peniap ki kai khlau karbi ki lebe jat ki kai khlau karbi ki le palan bar ki marak ki pai jong suksnong jongga labang na phulut hai snam 8000 saw 8000 san 8000 riu ter hadu 8000 khan yo khan pra kak kita ki jing e ki ba ki pai jong suksnong jing ki mat ngakan ma ho bnai mi jong snam 8000 san bar rok ki pai jong suksnong jong snong muriap ki chale be jat ki kai khlau karbi kawai ka longkmi ka banga kenma kurte ka kenmo laram kane ka chalai bejot hadu bane yak ki khlau karbi kilale kangrep tim daki nyau premut kile bejot yak kawai ka longkmi hadu ka khar sundon naga ta kapor kalayo pang naga ta jingjia bar kala khar bar kala yang no kan kita jingjia ngi gilamat te naga ne gadau naga liang jongi ko forum ru ko magle tim lang ibaro naga wai ka por ni was ka sorkar ngamla banjer ngamla bani thulur hangne ikisen jam ke bole deble henrai nilale sipun ki kam naga buntaban penpai no ika blok 1 blok 2 kumba ladep
survei nadu kesenian cejar kendai swasta pepra rehadu mentaru ke sorkar kame ye gani te deng ni gadau ba ni hikum ke forum bat kum juru ni hikum ke sen balang na ke por ni de wai gani na sorkar bagan tunbe no mar do perusam nabar bagi nimla shashu saka do por terus nem ni aisha kawai ni nuai ke bang ngai baru ni kenma when we get careers a way to captivity requires from us a song. And how shall we sing the Lord's song in a strange land? Kidong way in the way ni begin rawai. Kumno keng in rawai. Ya kita ni rawai utrai. Hari nang way habang lesha lebe jot labang lesha lebe semua pala. Te deng ni kadau ba. Ikan tu ikan sorkar. Bagade bat penbei no yo purusam. On tang ban penbei henre. Bat penpai no baro. Kito ki jaka ki puta. Kibedai hok jongkeri bat kajai penreu kejemi. Kumalong ki porlo dek. Kalau kujing dia ke bas si. Na pedeng kita jaka kiba ledek penbek kata phase 1 riu teli kiba bunba jaka puta jemi gilek sepo asam namar ba ko mujik pi kujonga kidon life riu point life square kilometers ko jim laban len kisnong kaside kidon hi kiba bun kiba wan kiba room sepo kiba hab no sepo mekhalia haga to mujik penbek put hre ka long par ka ege besosi from 36 square kilometers 18.3 kalai no asam 18 square kilometers kawan sepo mekhalia haba ka ko mujik tip junga life way teli kisnong ape kondai teli kisnong layo se mekhalia balai par ka jaka par kadang bun asam haba bun kisnong bawan se mekhalia ka jaka kadon kadeban bun se mekhalia em WhatsApp udon kami yang diberi, kata gini bersingau tu. WhatsApp udon kami diberi, udon kami kenteu. Dia dengan ni kadau, ni ban kaya sorkar bah, om tang berpembek pun, henrai bertransfer no, mardor yo purusam, katkum berdap sorpei, nadu Islam kibeladap, tang bagi transfer no, boleh mula. Namar boleh bah, nyingim simkia, ya tau purusam jumi. Dia suabangan perkut, ngangadon balong kume, ya ke sorkar. Lada hipilong sisa kita kepadon ke cikit kli na kebetak dari bagi penriu penbei no yo purusam namar wat penlong nakinya yang kepada bersenam jemi kebasong basa haki jaka kaput nalang keren ke besar ontang mengi kita di paiba kebasong basa haki jaka kaput kebalong langkinya ate udisir ulang langkinya USP ulang langkinya magister ulang langkinya namar balai ba kakamram juga disi kakamram juga SP kakamram jogi magistrate kadai na kebantaban maintain yang law and order kumno keng maintain yang law and order habatang purusam rumdan te tangga law and order rumdan te yo ina kapor SP ru kekali ke ucak kawang mau SI ru cak sia kipulir ru cak dong hapan be hapan mare ban feria hato kimlong kita gelang tinga I clearly said that not us only we the civilians but even the DC even the SP, even the magistrate also become the victim just because of no proper boundary. Therefore, we urge the government to implement as has been demarcated, as has been survey or re-examine our part of land of block 1 and 2 since 1957-1958. Te tangani kentin ke pakendiat ngangan petkun ke cikran ke jongan bat nga kenturu yang perlu bersenambaro ba ni dai banlong kita be telik berhenti kum ke be pat ke jai bendel niyo i na kapor ba ni ngim don kata ke jingi telik ke jirti habang yang bandawa yang gando hok jong keri be jai bendel don ki bang ba ke jingbun sen balang si papala ketah du ketai keri be jai bendel ngalong em baro nengi ngiju yatip bat ngiju yatem kaitar kadon no telik iksa kedon keban riu kedon kebakat ar te we uksai lada titem tang we uksai kedon la gejong jing sewa hinde la nang pendai ye gitu iksai peron riu teli ka penik kesur ke batiang bah te perlo wat ong ban ni pun teli kita ke sembalang re to ni tre ke kesur kena barwan rai ke jing job ye gari bagi jai riu gejongi bat sekawe ru ngabu ba kum ki perok sembalang ni de ban sim ba ke isu lele kata ke mat kecura hakiki ngede par purusam ngede ban buah ke dorot ke mesin jungi ba ke long ke wene di mat kecura ke don kamtam jong keri ba ke jai penriu jungi kumbang le yeng ban tietli na ke betak ILP na ke betak tim kasi bat kiwe de tungin yang keliru na ke betak purusam
nang ke beta ban sengai keri bagi dai ben rewo jengi